Delhi de chala sum wari sanaraga sum laga CM ge Delhi na sum khalak pe leader se ai sa je leader ne kautho ai ngon PP raktre na kapadu adu phatab lai haibadi politician ne se kai no ai kanda miyam gi dama aina miyam gi hak gi dama aina fight toru du ne ko aina sum khan bada manipur da usik lai riba pangal chinau singi marakta leiba MLA singse makoi su ngasai political lobby se dum yarong gadra khale so yarong ani political lobby se ko minority gi minister oiba oidaba haiba potse ba ngasai mamang da Abdul Nasir agriculture minister oigre han makab ni ko ma minister oise han makab ni adagi Alimuddin al lagidraba Alimuddin shem oigre aduna Minister, akhoi ai nga sai jab horok ko politicians sing je liam liberal loina ai gi hak ne khalaga ai hak se pur ga la ka dong ne ya dra ga na tu e ai ngam ga ne masi hai ba ngam ba change aduga akhoi se ada gi sum yelak pa da ai di difang ta dra ne khali ba maram di NBN sing lai ngai da deputy CM ama ko control tong ngam pon de masai gi hana deputy CM ama lai ramba Honorable Joy Kumar ga conflict line ne mana CM hoy kana yes the deputy CM mamang da khoi matam da pabung ga kangam deputy CM hoy honorable ex minister Okrami Bobina CM hoy kana hoy adu matam da yam ka hena conflict thoke leite adu hojik di deputy CM je ani hoy bini na moina tawdori ba role je kari no hay ba yamna ka ne ko ka mai tawdi no hay potu ne ba ai nga sai je do deputy CM ai si next to the chief minister but wasak lo wadana kanoda government na laiba governor na administration na permission piraga visual oi lorokpa as a deputy chief minister hayang assembly phamni cabinet phamni na ngasi hoji social media thole ko cabinet phamaga le miyam gi dama ke tawni hai ba lauthorani hai hoji ki honorable chief minister na but virtually participate tawdore hai bu question na mane ko yes aduna ngosai gi pangan sinau gi natraga atopa ya minority ai sidagi na pick minority koireng adagi aimol moidi mapunchi vote ka bang amaroi ne adu wakan to kan ta ni koireng ai mi lising ani ga tani lai aimol ga so mi lising ya moi umma kai mari ka tani lai communal line da politics to bai muta ngasai gi yamna link na hai tare ko mamang da agriculture minister se na sino ai kana ko myam matam no ko yam na oi kaya ka na mana agriculture ki field sida policy no program no tawron na ngasi ba dum implement tawra chat pa scheme project mam le center da push tawron ba ko pa masi lobby si political lobby taw gadam ni ma khoina taw sa gadam ni ngasai hoji mang na haibi do panbiri da hoji NPP gi kaksing gi rameshwar ga hoji ki kerau gi akoi gi kano se mai ming se ta ka no rasan ga moi ani gi marak ta amadi minister ma soi phangane ba aduda minority engda di either BJP na masagi nasirga kanoga or mane bawsik lai se ko adu masida Nurul Hasan ji mana phangadra natraga phangwedra haibagi potone hoi pai ai community da mak pai adu politics tadi communal line da politics to ya the ba koi se so japan politics se ko aina UCM gi secretary amoina aina ngasai kano da UCM gi secretary je hayang muslim chinna mana natra pangan masam na oira ke na masagi oina tajara ko do khoina lobby to ro ma lo to ko dong na te adu gi potoni le je amuko da pan chinna mayam yawi UCM du yawi amain to na politics su yamna clean and clear da adom gi political lobby do to biba phaya bo ne ko Delhi de PB rakre natraga moina PB da bani muslim gi am to yaude kaina hai bisa masi ai wakan hai ning de yamna over communal oina sakra di madu patte ko madu gi patab lai adu gi admaina thamjage adagi hoji NPF gi su mangai samna ha da hoji NPF gi deputy CM ma logi matam da uhulom ni lai gi logi matam da hoji kanona hana hilira committee gi chairman ori ba masamak sidi rongmei ra kano marang ne ba aduna adai de muka rongmei su minority muka tae ba naga tangkhul ne masing yam hele na rongmei na masing yam de na aduda rongmei gambu ge koi minister am to pidre na haiba ya condition na te leba nga ko haiba si once minister ora MLA ora di ai gi community beyond the community chakra ne ba aina nakpam santa ora ga
yes school da oza Shanta dong lakjage oza Shanta pabung na so hojik thambiba kuigi handaki anoba government si oza Khemchand gi makhada magi liching makhada lakadori si hanagi hamu kuigi former chief minister Nungthomam Biren gi haidi yam kuigi center gi pura power se centralized oirakpa adugi tu adum leigadra habagi akiba masu miyamna phaunari base sumaina dum leigadra natraga something thoiba koigi issue mayam sigi yengurakanda BJP gi image e khara khajitang kannaba hotnarakpada awon ba khara khajikti lakani habagi thajabadi leiba kamai tawi oza Shanta ai oina de ai personal opinion de ko hojik sunya center je manipur government je center je ngai ka ni parallel and constitutional governance samap chalai bagi wakalon leite thamdaya da bai comment amen lowe ko bamdi kai no ganda all over India so democracy the name Sakib Gen is the first person online vote lower man amane yes man amane article 188 se constitution di kai haige da in person ma se in person vote lower ba MLA se in person ma sai ge keno da ma la ga soi to gudam ne haibni but court na bar to nga sai corona kai kala ki dagi constitution manung da online to say yani yaro have the haide but sigi juncture sida ko ngasagi politically yengan da ko sigi timing sida sigi juncture hai thai si junction sida nemza kip gen na mana Delhi dagi ot taking Europe pasa si yam thina unfortunate this is pura yam thi unfortunate si na maram mora kanda ai si government je marine line ka gana ho jaiba marine line chalai ba ngamni hai thajab se ngon de leite mamdi sahi ama pya thama matungda kayani yam hectic oiba negotiation even final round negotiation to da pung om da tawni mari da tawni manga tawni yaithara kanda adugumba yamna ki oiba kupna neina matungda semakpa leader amagi wasak loboda ngasagi community amagi koiga nuai de haiba ko community amagi minister amana Imphal da center na pressure toga chalu khanai nuai de ab dunga sidi ulur no haiba ngam da se sida dum swai da fail ore lawai ai di ko hoi aduga government lakpagi di yam phawra akoi ngasi yam harawi mayam je yam harawi ngarang de akoi mayam se yam harawi ko men la haiba harawi adu khara kupna di udrabra kaino mayam je amuka so mi tangdokrabra ai wakhan de adumai leje ko ngai khangde panelist ate ngai si marathon discussion ama torok ne kai opinion pibe gram noi khangde ado ai wende yam kupna yeng jabada nemza gib gen na Delhi da phamaga o taking torok se ai di akoi gi manipur gi praja da mana ai mota di kai ni ko usitab ne jo haizer oi singna ne jo haizer oi but community gi bridging peace program na bhona da adugumba mana ngasi Raj Bhavan Lok Bhavan da la amaga yam phajaba step ama mana piram ba yabdu ma piram da base sigi consequence hayang manipur irang loisan ba matam chang ma da soina urakani ena ai adumaina thamjage duga government sigi mapang kan makan da base hoji ai no si hai du ure ko hoji LM khaute oi la ami amala ami loi yai but one of the key person mana Delhi dagi wasak lorok pa je akhoi da nuai je de hai tare seng na have as a leader of the CSO ina ko koina hana jo haijagre koi Imphal Valley manung da anybody koina haibadu nan risikanta sibaga na mayam na koi am kan criticize tawi ko ngasai gi yo noina di kesu tore hai akoi gi rei chana hatore ga na criticize tore ado peace process da ai ina su isa na su langi lang da thudana ba hona ba su akoi isa i thone koi isa gi imana ba sing maru mapang sing akoi mesen kanminna ba akoi mesen phawdok minna ba mi khuding maki peace process role le ba honorable chief minister ama lai haidana ma mathandana tawba ya procedure na traga process oi de ba se logi angle da budi hoi home minister ma ga gi process ti oi ko but then people to people context ya hana le ba context ya koina samna da imung ani khana ba da even machimana ba da khana matam da mapa khana zo macha ga di mapa na tin le ba ko mapa ga mapa na tin le si pot se koina kau phade hamne da ko as a human being amoina kau ri dam ne ba adubo ai ta sengna ya de committee manipur gi secretary wena ai si expect out de ba nemza gi gen je mapa na gi wasak lorok kani have je ai expect out de ai na kalam isna Delhi da adu yamna marathon meeting ama tawdana kotana tawdana leader khalle leader khan ba targadi Delhi gi instruction gi makada
why not kari maram gi mabu imphal da chalo aduga wasak labu yaw choina haidaba kari gino aduga mana saigi ka ni mana su imphal da chakke haiba ngamdaba kari gino adugi angle da yeng ta di honorable chief minister la kadori bese chochanpur da ma poksim hai changmu phangdo man de mam di hosiki kano sida ko goodwill ma laitri hai tare ko hoi change tawre adu tawre virtually kano inaugurate tawba khotpa adu da ya mayam ngamak pe ai ko adugi poturi akoina ai wakhana da mai leje je adu ani subda lengak da yam challenging oi doi se ko hojila da challenging oi doi se hoi relief camp gi mi hanjan ba kochan ba government gi exchequer da budget kano paisa gi oi ba phan ba development product pa lambi semba thong semba mi thabak hapam ba si mayam sina political pot loi ore khwai dagi noi taba khwai dai bera ka doi se kai noi kan ba hojik 26 27 gi census se si akhoi di am thin challenging oi ne ba akhoi gi psychot ki MLA adagi Frezol gi sonakan gi moi MLA sing Chochanpur gi MLA sing se nemsa kip gen na imphal da chang da basina one of deputy shema moina chang da basi mana convince tawraga mabu kan mana ngasai gi mayam du bu convince tawraga na akhoi gi assembly se function tawlaga census ki matang sida illegal immigrant gi matang sida ayeng government je mating laina pukat pungam to man deo mam di kaino ga na assembly phak ba guding gi mamang na su assembly ani phangi sigi crisis organa 2023 gi kano dagi horaga March April sai dagi horaga ngasai gi December am phangre dagi monsoon season am phangre 24 gi December sai ba session gum phami ko session pham basida ngasai gi masagi oina ko ki MLA sing loi suti loraga dum lei session jam mo yaw deba aduna honorable speaker hanagi honorable speaker oi biramba hojikna honorable chief minister oi birada base sisina house ki assembly ki power jama pajan kham ngane ba ada assembly akoi manipuri irang se lotion ba ya formula ma khathane lei se MLA sing se assembly house manung sida changan ba aduga marathon discussion ama tawba irang se kamai thoino kari dagi thoino kana kana da kari NIA kai ka da kari PBI legally kari tawai aduga NIA ki case laiba mi myam da kano ngasai gi release tawda ba adu da yawhal loi da ba situation na thokiba lan mi sina kana kana no somda somai VVF kind thokri myam sina kana kana no illegal loi sina kana kana no si myam se assembly da phamaga nei na ga pot oi ba akoina chief minister amane na mai mayum dagi basan pirakwa natraga ngasai gi kuki ye MLA ne na man statement tona lanai ton tolo pasa si poching je hojikti lenga am le re na ubo phangoi da ne adubo ai nemsa gib gen ma pan dagi wasak lorok pasi si yeng mata ga di masi ubo phang da man de ba assembly je akoina pam ji akoi se so mayam pam ji kaino assembly je mapung phana function to ba moi gi separate administration gi demand je assembly re tholo karam clause na yari no yam inai uji ko jo council adu council ada council article 3 ne ya de yam inai majority phangam ngadra ngamoidra census se akoi kamaina akoi citizen protect tawni koi jik census se already problem oi le bani NRC na update tawdring ade census tawbai mangjabna kaino ga je nainara kana koi indigenous people ma'am 34 tribes sing sida assembly se mapung pana news media ma'am chingi media house ma'am adagi koi valley gi ma'am je chamana report tomina bam change bako even social influencer ma'am bau ko ga assembly pham se yawon bagi tangai badab leiba maramdi kaino hai kanda akoi hujik torok toiba problem se census sida mi kok thiba matamda illegal immigrant lokthok posina akoi priority oeba peace project hai tari illegal immigrant gi marak tagi mina lebak nungsiba saraga lebak ningba sara khulai pai jibdane ba akoi de problem yam ori se ko sigi poching je aina ngasai horok padu haijaba deputy chief minister gi pham amada wasak lobi ba misak amana imphal manungda changak pada akiba leiba targadi akoi gi leiba honorable chief minister je Chochanpur changba ngamgani natraga Frezol da chalaga function yawang ngamgani haiba gi thaja bai wang da lei ai sidi yam clearly haige mayam na waro bigera supporter mayam na waro bigera waro biroigera masidi aseng mani ko aduna akoi na uningi ba lengak sidi praja convince to bangamba adugumba leader mathau tai praja gi marakta leiba anti social element na leader bu convince to thoki ba nataba adugumba misak mathau tai habse amaround smain thamjage. Okay, thank you very much. Makhat chathaja boina yozaring kudala dalak se ge Santa kugi ngasi anauba government ama CMA form tawre habagi mayam khar khajik tang harauring ei cherak sida ngasai kugi maitai pangal gi
ichilina homana yam nuaitana phongdomba wafam amada khigi deputy CM ba khigi kuki ga nagagi ga yawba aduga CM na maitei oiba aduga lairiba khigi cabinet singsida muslim si hoji phawdam te yawde thoiba hoji thokriba conflict sida makhoi gi achauba role changba yada mafamda makhoi yam nuaitana phongdome sigi matang sida khoju kari haini Oza Shanta gi mota kari kamai thambininge makhoi ne nuaitana phongdom do Oza Shanta gi point of view da makhoi di yaura roidra makhoi sigi tanja se de makhoi ge avoid to be ignore to be se nuaite na thamame Oza Shanta kamai thambininge sum kanone mase Delhi de chala ga sum wari sanaraga sum la ga CM ge Delhi na sum khalak pe leader se ai sa je leader ne kauthoga ai ngon pipi raktre na kapadu adu phatab lai haibadi politician ne se kai no ai kanda miyam gi dama aina miyam gi hak gi dama aina fight toru du ne ko aina sum khan bada manipur da usik lai riba pangal chinau sing gi marakta lai ba MLA sing se makoi su ngasai political lobby se dum yarong gadra en khale so yang ngani political lobby se ko minority gi minister oi da ba hai ba pot se ba ngasai gi mamang da Abdul Nasir agriculture minister oi gre han magab da ni ko ma minister oi han magab ni adagi Alimuddin al la hidraba Alimuddin CM oi gre aduna minister khoi gi ai ngasai jab da horok ko politicians sing je liam liberal oina ai hak ne khalaga ai hak se purga lakadone yadraga na to ai ngam ngadamne masi haiba ngam ma change aduga khoi se adagi sum yelakpada ai di difang ta gadra na khali maram di NBN sing lai ngai da deputy CM ama ko control to ngam ponde masai gi hana deputy CM ama leramba honorable Joy Kumar ga ma conflict line ne mana CM oi kana yes the deputy CM mamang da khoi matam da Pabung kai kangam deputy CM oi honorable ex minister okrami bobina CM oi kan oi adu matam da yam ka na conflict thok ke leite adu hojik di deputy CM je ani oi bini na moina tawdori ba role je kari no ai bo da yamna ka ni ko ka mai tok dino ai po tu ne ba ai nga sai je do deputy CM ai si next to the chief minister but wasak lo bodana kano da government na leiba governor na administration na permission piraga visual oi lorokpa as a deputy chief minister hayang assembly phamni cabinet phamni na ngasi hoji social media thole ko cabinet phamaga le miyam gi ke ke tawni ha ba lauthorani ha hoji ki honorable chief minister na but virtually participate to do have to question mane ko yes aduna ngosai gi pangan sinau gi natraga atopa ya minority ai sidagi na pick minority koireng adagi aimol moidi mapunchi vote ka bang amaroi ne adu adu wakan to kan da ni koireng ai mi lising ani ga tani lai aimol ga so mi lising ya moi umma kai mari ga tani lai communal line da politics to goi muta ngasai gi yamna link na hai tare ko mamang da agriculture minister se na sino ai kana ko myam matam no ko yam na oi kaya kan na mana agriculture gi field sida policy no program no tawron me ngasi ba dum implement tawra chat pa scheme project mam le center da push tawron ba kot pa masi lobby si political lobby to gadam ni ma khoina to sa gadam ni ngasai hoji mangna haibi do panbiri do hoji NPP gi kaksing gi rameshwar ga hoji ki kerau gi akoi gi kano se mai ming se ta ka no rasan ga moi ani gi mar da amadi minister pa soi phangane ko aduda minority engda di either BJP na masai gi nasirga kanoga ormane bawsing lai se ko adu masida nurul hasan ji mana phangadra natraga phangwedra haibai potone hoi pai ai community gi damak pai adu politics tadi communal line da politics to ya deba koi sie so japan he politics se ko aina UCM gi secretary amoina aina ngasai gi kano da UCM gi secretary je hayang muslim chinna mana natra pangan masa amna oirake na masa gi oina tajara ko do koina lobby to ro ma lo to ko dong na te adu gi potoni lai je amuko da pan chinna ma yawi UCM du yawi amain to na politics isu yamna clean and clear da adom gi political lobby do to biba phaya bo ne ko Delhi de PB raktre natraga moina PB da bani muslim gi am to yaude kaina hai bise masi ai wakan hai ning de
ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯚꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ NPF ꯒꯤꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ NPF ꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CM ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯔꯣꯡꯃꯩꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯣꯡꯃꯩꯁꯨ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯅ ꯔꯣꯡꯃꯩꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ MLA ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯍꯛꯄꯝ ꯁꯥꯟꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯈꯜꯂ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ CSO ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯦꯂꯤꯕꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, thank you very much. No, I think I see it. What cherry